Aduh emak asiknya nonton dua-duaan, kayak nyonyer dan tuan di gedongan. Ayo yang pemula, silakan ke depan panitia. Malam itu ayo pergi ke bioskop, bergandengan ame pacar nonton cowboy. Beli karcis tahu-tahu kehabisan, jaga gengsi terpaksa beli catatan. Nonton dua-duaan, kayak nonton dan tuan di gedongan. Mau beli minuman, kantong kosong godangan. Baru ame tunangan, kebingungan. Film habis, ayo pergi dengan teri, masuk kampung, keluar kampung kegelapan. Sepatu baru aja dibeliin, dasar siang pulang dijemput tuan. Aduh emak asiknya nonton dua-duaan, kayak nyonyer dan tuan di gedongan. Mau beli minuman, kantong kosong godangan. Malu ame tunangan, kebingungan. Mana ini panitia nggak joget nih? Ayo dong. Nonton dua-duaan, kayak nyonyer dan tuan di gedongan. Mau beli minuman, kantong kosong